Din kesengi kekatsan terik uyayong arajar arpusau keseng kongres kelap penlong gejingelang patba hayo bhai rembong kabahap hapo ke umroi konstituensi kumshi benta ban pensyai ki kam barat ba kabagane keseng san perthei kalale na benta kabahagamiat bat karoi kapar hapo ke jalla bat ban pani gejing kersyan na benta ukur tong MP uba Vincent H. Pala. Hagde kesengi lawan ban pensyai do MLA ke umsning konstituensi u Dr. Celestin Lingdo uba Charles Marngar MLA bat MDC ke Mauhati konstituensi bat hagajing don lang jong kiwi-kiwi kinong yalam kane ke parti na kiwi-kiwi kitany. Hagati! Hagati! Nyambay! Nyambay! Ulasya Kawai kawa panten kenal ini. Bauni orang ba udang kecil sekali. Udang kecil ini kepa kerpang yang baru dijadinya. Kele kelipi haki paris baru hari buai ini. La emang kiri rumah bapa lagi. Nur tahu kau. Legalipi haki balang. Laga deh kita kepalang presiden kepalang kasih kepalang pelaikan orang laga yang kecil rumah kepalang orang gibru bang yo iri itu tak skimu pakai he ke MLA skimu sepi ke MP deh MLA yo ayat kuruskan kawai ke konstituensi Ubah Vincent Pala, Sangkrur Sistem, Lai Pon Reut Legi Konsensi. Hauni sepi menta, yo ipi keskim MP, senap pima mencuat. Ubah Vincent Pala, dari ubah pesyang bantrei. Tang bacilong lo mentahi, permenang dia tahu dia pelat kirsa. Kapsan Sistem adalah kami ayat jai. Tahu kan? Pai tak biye ke-election telepon. Nak kuat akan pengen mau ya pi. Apa ki kandidat kiwan Islam di jongi? Kita ni kiam penjawab yang nang jawab nanti ni parlimen. Nanti ni parlimen. Penting mengade. Yo tahu cong yo. Cica. Babi ke sistem parlimen. Orang ubah palate baca dalam ubah John Pala. Nama ngadon ke parti kongres. Kidan pun ki perlok MP. Day na kata-kata ngayo ban keren. Keren parlimen. Day na kumapu assembly. Ngabat Dr. Bom assembly. Lada kuat mentai hang general discussion. Suai tang gawe bikin to speaker la yo ibran tang ba sipang tu speaker la baca chongno san minit abiang lo kan nasin na sa pensong Dr. Bom balakam ni dah hamil lar tu speaker ha parliament kam lo berso san spa sau pulai ngot MP Ar pomot ada sisi giyo ban keren. Hab apply online maniyo ban keren. Dal adem apply online sakata loteri kalai nasib. Embok bidel ayo keren embok refit ladu. Ong ubah pala ngalong ban dombok buat samas. Kat kini isu ayo ban keren. Day nama nadana ke parti kongres. Pai babi sekawai pada Muslim ke por kamsa nganai laksi Dr. Boy. Nak gua akan pengemau ini husiar pai ba. Husiar. Lapoi ke por election ke beit sudah di. Beit sudah. Ani kinong boy rumbong. Bangas pi onya pi baguru pi. Tre pi ngabe. Rihangna, sumarhangna, bendiangna hingga ser, karbe kami.
Emrus di urang terwawang trek hianate tang si beli depan donasi Emre bawa Emre iya nyafi para nabi trek yang ngam rihok ngam sumarhok aduh kebukut mental ini kawan kal air kebaang ukuparim katsam snem la pagi kuai kupat mayam ki di bishar hilok la upang katsam snem uni upala di upang katsam snem klempen ru tu bi kani ke kuremu ke kongres parti hatu hicau rihok o sumarhok o mentangin ang balong terus malah apa semua ibu bapak tim berizin lama taupi pai babi segawai ngakwa manong ubah Vincent pala kum kwa hak parti kongres kum MP Kaksan Snem tanggawai gayin bisyar mapi kita gimawan sikisnam jampi klem dak kedaw persyak dak kerteng yano sa bisyar yo day kebala rung pun teli tulung yin yo lade berungi meno aku wei ke parti kani ke MN ke mentara balai besau meno bisa ubaca semangar tang ke wei ke parti na doa hajar lai mano ko kambiang kanorim pasal ke wei ngasmusi pai ba ye kejing syapan be kinong syong senang lagi di sini ngayo i kadon kejing keluar haki pai ba lang syong senang kadon kejing keluar nama lada ayah pi dah kepisah tau kakot kenai pau tetre erbise dah kakot cispai tetre pi satau dah ayah pi dah kakot salvo dah ayah pi dah kakot nyopo pitre nama bakam don kepisah sisa dan ayah hidup pisah tok kekot siswa kekot sanspa kekot sanpo nama gadon kepisah sisa kenang betim bakal kikun sama kimenang yo teput nengkong nakwa benong yepi jua bepinrai berkata gadon ngejingong sarung seneng mentang Bala namang ingin jawab ngin ay kami kikon sama. Pai babi ikwa nga keligo yapi. Chi laknot kinong apply ka mo kaway ka pos. Unang bong layo man. Layo. Isa ilang bakra. Isa ilang bakra kikon sama. Batenteng ngiyangad hakakerteng jong kajay penriyo. Ila ubah Charles icai benrulu siapa nafsu layu hatordar bonsian ila derbi icai benrulu kecing kali mentah kalong sa vidon nak itu ipor hadu mentah pilami sisen pikiran babiye yang kejai benreu hadu keladon kepor Kaba hipon yung wacha sisen, bang wacha ngiro ngikwa panirap lem yipi, dang agini kita yo madem ngawan station mai kuli, mas niya trailang ke BJP bat ke NPP, siapan prak iskin sispasi, ngapa yang kita jaga, kumunong nyalang mo balik coba ni kedong ni boy, pai babi ngakwa menong, baca ilang bakalan. Kijing siapan biye kan abang iklan kiwan pan penbeji ki pagba tanggaway nga not panaw bala na kaseng kongres kamuan suruh pobor ngam tip ke ege banja ngam guaban kren bontin ya ke NPP barok pila ya tip ke ege NPP mentali lay ke BJP kala yang kersan lang lay tray ke NPP sekali ukon raksan mau la ong pai ba halu para lada figwa bantet yom odi haga kat kindai tarik shon yang syap haga dur ke labiang seperti labiang mendan kamsu
Dahil nakatao, hakapor pangaraya kay UCC, hapa assembly. Ucih Unestar makatim jong kipersya. Kiyong pamangirong imsya man pentri kami kay UCC, tang batang syaba jong assembly, hagi social media, kat apa assembly, pimtre. Kumlay Simon, la itu bentar. Ya kadur kadar kejopi. Undang kamsyo upai ba ulat titlot. Pai ba biye ngakwa manongi gini kowe. Ladang iba klate. Ong way teman masam do mesmi. Hati habo terai Pak Charles. Ngatang gawe ong apa. Imam ngandang yo bantuai bapan itu kana. Haying mane. Day tang lada ke parti kongres kamuan biang hakubo. Baik ini pan perikut yang kecingkran ngapa berpikir mau itu. Kani longi mana bayarap yang ini. Kerana isepang kecing yarap ngapa berpikir mau itu. Baca sedap mana ilakran. Lapan gemau sepang gaskim si spas ni. Kaskim si spas ni ay kesenong kaskim. Ang kakay tray senapot pat ma senajik king prima senayin bedok prima ay berlaya si spas ni ang surga kongres. To. Kaya kebaca mentah Arsenal ke wages ke material ngim juyok. Cuaci rapiak cendur. Debret piwak cendur. Dei mandai rumah pembang. Ha? Saya mana rumah? Ile senya harga kami sokar ni. Merpendu onurna nama dia keskim merak kongres ke bawah pak ijo tang basuki kimsa pendu. Baik kesematkat ke bayo ini. Pangdi dia hospital pi. Silap Prabu Wajar kepil. Lama bayi menin dan kami di hospital. Orang kita Charles ke layar apa kesematkat. Lah, tang kendit MK sisu hospital lagi. Ketua kongres ni bergemau. Nanta keskim yang maduk menawastang dari kongres kebestan. Ke pensiun teman dari sen kongres ke ahli. Pai babi hak por dengan kongres ngim jenjar kan ni. Kamar bentar hipai usun sar kan no. Nak sispa tahun sekilo mentas tahun tahun sekilo lenyar kino rep kamar bam nang kudar. Kampung bam hak por dengan kongres Prabu kasih kita mentas sispa Prabu. Kecil kiudo juga diesel ke petrol kimaret ni ka tapos sayo te kapisa bakendi bat bay tre bat bay gali lalu pat babi day tak pagi kongres kawala penyerapi utang khat aware ni kene kepo ngim day bansha elam bakla cie iksen kongres idang gi babu jingli gi baong kata pomsnem lailat ke kongres kaya leka ibaca sedap bila orang mana larang ikli bagi sen kongres kam lay kamu ngim dan hokhi pan kam bangini ginong sangsnong jauh dari India larang ngim yo ikat gini kam gi bakrau ki bagi sen kongres kalale pai ba bi wa nga cuaci chong pan pen mau bi teng Duna beri kini kemensim semua. Hajinom jonga hanum ceri bonting somenir, berep somenir. Si paus nem ong tawe orang ba, si paus nem ba Charles niyo di somenir. Undan eryong undan pria, iklet panayu yung beri. Lada sisnem uan pria. Wan ke eryong ni ken mausa. Kaya ke mga kuwa panong ipi.
Iba Vincent Palau ke parti kongres. Lagi hajar sen ke sen kongres kelale bahayu. Tong ikan mau kini kedi kepor nam tajun. Kadu ya. Kini kedi ke MP election kam dai ke MDC kam dai ke MLA. Ngakot ngawari pi. MP ke NPP bahayu. MP ke TMC bahayu. Hagi ni kisah beradat lalai bisgiwai ke parti nomor M riba percaya pi. 1-5 yang bahari kapur nang M tapi nang M gerpat ngapi baro 1 yang subahai pi namar bahaga election MP te chadali apai the village yin sesampi onglam na kilok ichon ya kerchan lang i haga parti kongres bat kumbalong mentangan itu pi kila bandan giwai ki parti ki babiang Bakot beliau kan pulang meeting, musnah di pandal di bahaya. Ndai ngadong ipi, wat mana ke sosial media. M ki parti, ki bahaya wahat cocok. Ndai cenong M di darut ni. Kabut kebacar-car ke kongres ipi. Mentali lay om gilap surup sedang lai thai ki bacar. Kani gawai ke parti. Kalau keti kami gawai ke parti dengan kerteng di tengah dan duduk mana, mau bawa kerteng lagi buru, ram, SP ke kongres, ke keluarga buru, gawai ke parti ke menstep, cipo baca keren gawai ke parti ke kanar baca lah kawang gawai ke parti, dari mana yang bang ni? Kongres ram kita, ke nongrem keren, ya kecing sisa, kiriu dan buru. Kibatip beriu tip lay, kiberiu batip ya kapur ke burung kiong kongres parti. Berkebut ke macar jauh, kedai ke sen kongres. Hamroy ngimdon MLA, ngimdon MDC, mayo tinggi. Kelak ke development mentah MPK, kelak. Don't come ya ke protection, lanai ke jingita. Don't come ya ke jingita. Lanai embong api, tay. MLA ke MDC lagi kerjami wat bakalan berngem GP PM kam dicek asai lapi skap terjadi MG bahaya SMP kibau lapi ya serta warna di kongres skap terjadi nama telah asai lapi yang payung paisem nak kam politik sekelam tambah sailah gendong saya perawai biang hal gendong perawai Balai penhabatai kiwai yang ini ngidon ke cabing ke masjid ke bau play lah yang ini jet dah ke cingstan dah ke cingsnow dah bermai ya social media dah ke cing pecit kilap dah ke cingstan ke cabing ke bau play pula yang ini tu play kita dekat Kongres kidon sanggut TMC don sanggut VPP sanggut total tangkat sangut barok di subjek ki pamangingi keren ngimla ban penyai hagaling dorbar namar balai ki job ki majority mentangi keren ya ke Lok Sabha election ban pha ya kilong mikmat Shah Delhi ha Lok Sabha don sanspa saupo saungut ki MP Bangkau Sarkar don kam ars pak nyo polaingut. Karena ars pak nyo polaingut ki MP don kam Bangkau Sarkar Delhi. Mentabuk kecingkeli. Ka parti VPP kawan sebaro kisnong kawan ailat yang sistem. Ngin Bangkau Sarkar mangi. Ngin penkut ya ke bangsat baro ke pembek, baro ke pemlong nginsa penbahal kecingkeli galong hari dia barok kawe don kanangut ki kandidat naka VPP tang uwe UDP makiru kiang kecuk ailat yang ingin lai sedalhi batladang hikau sarkar mangi सब कुछ अच्छा हो जाएगा Kanongot ki kandidat naga UDP hari India barok kawai tang uwe
Nyuma ujok VPP ulek sa Delhi. Delhi sakalian kamon kadon ke parti kongres bat ki parlok. Sakalian don ke BJP bat ki parlok. Hapdeng undon lenti. Ke VPP ne ke UDP lada ki kwa ban lek sa Delhi. Kide ban join ya ka grup bat ka kongres lane bat ka BJP. Amdan lenti da kumway pat. Kaya ka bayday bat ka parti NPP. Ngam kwa ban ya keren bunkitin. Habayday bat ka parti NPP. Dem ne? और ये मुद्दा 19 तारीख को आएगा और 19 तारीख को जब आप मोदी जी को वोट देना चाहेंगे तो आपको किताब के नक्शे पर बटन दबाना है, यही मोदी जी के लिए वोट होगा और ये अवसर 19 तारीख को आपको मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि आप किसी सोच से देश को आगे रखकर, आप हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे रखकर देश की भलाई के लिए Layoskum हुकुम तुमने है रखतीन हिंदी आपको मौका मिलेगा और वो मौका 19 तारीख को आएगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वोट देने चाहेंगे तो 19 तारीख को किताब के नक्शे में वो बटन दबा देना और वो वोट मोदी जी के लिए होगा। Agak tin kasih gemut kalat ya pi kan sawan bakata kalat kan sawan naga kat kendai tarik lada pi kwa ban ai ka bot ka jom pi ya prime minister Modi shon ya ka shap haka dur jom ka kot bakata ka bot kan salik sa BJP dei hane baong ka tin kasih don kisuri ki bakusni longrot Hane akapar ega durle kakot hadonot ega BJP. Ni yakren baka BJP kamlong nagamenta jongi kiripai. Ka BJP kamlong nagamenta kaliti niyam Kristan ke jongi. Ki policy ki ba makiki wanra kamya dei nagamenta jongi. Ka uniform civil code. Hapo Assam tang sukut kane ke election kin sa penun kamya ka uniform civil code. Chhattisgarh ladep sedang ka kata ka uniform civil code kane kan kita ka shokha shomman lane ka marriage ka bahar ka divorce lane ka jingpelai sansking ka basaw ka inheritance kayo pateng bat hiar pateng bat ka basaw ka adoption ngan kren tangki mat ki bedei bat nga bat pi lanang ya kren ya ka marriage lane ka shokha shomman Ni ki Kristan baru mentangi lek haki balang la jong balai ya po. Dengar deh. Tangga ke plan jong ke BJP kalong ba, anda terekam ke uniform civil code, ke sertifikat bayu pastor, ke sertifikat bayu padar, bagi negi arnot kilayat po kan nom terekam syu. Dingin pun yano. Ladangi on bagi dekar kidai ban bot ya kariki dustur jongi ki Kristan namar baka kam itna ka kam isyong pun ki dekar kin on hamluk ne karega apluk ka niam dengar deh ladaki on yang ipat kidai banyak po sya mandir ngakwa berpilih kini gilong kumi kat nongot ki bakloi ban alami ki kun ban peniat ho ha mandir rakti kane baro kan sawan urlong kan saja lemba ka uniform civil code hakabe deibat kayo pateng bat hiar pateng lada baro kawai kari India ngide ban long uniform renti baro kawai kari India kamut syari dikhar ki bayo pateng ya kaspa kafau kanong kenti dei ki kun senrang kat nongon na kilong kimi hang ne ki bakloi ban ong ngiro ngin ai no se ki kun senrang
kakun khaduk kentai lakut. Terakti kanawat kiba kloiman priang ia kaneka jingkelang. Rakti amnan matre. Teka jingkeli mata kami yanongin kersyang. Mano balak maniada. Ka parti kongres kabu kandidat omdei tang hasilong, omdei tang hatura, kabu kandidat habaro kawai keri India. Kata kani ke parti kongres. Maka kongres hakane ka election, kayale ka election ringkat parti parlok, omdei barway. Ka grup ke baka kongres kayalam, ka don kalenti bakala manthaw ka sarkar bat penkala hapo Delhi. Hagabay day bat ka manifesto jong ka parti BJP. Hakajing sisya ngam day ban kren persya ka BJP namar balay kandidat ro ki klembu. Tehenre BJP ka chota bhai hai mo. Chota bhai jong BJP day ka NPP. One nation, one election. Kata kadai ka ba ka BJP ka kuat hakabay day ba ka election? Kaya ka jingma. Hakariti sensyar patba. Syubu. Likely ki parti ki thao sarkar kumalong mentah hapok Meghalaya. Syubu kapoy kapor. Hapok ka sarkar bayalam ka NPP mentah. Ka UDP ka ongin petno namar mangim snoy hap jumut. HSPDP ru kiong in petno independent ru kiong in treju pan kersan ka sarkar kan saklem lada kawan kata ka one nation one election anam election su hab abai hada put sansna manawan peniai yang i kan peniai ka sarkar peneng pigwa akung kata kan wan Pigwa akong katakan wanja kana garibi ijongi kajubab kan log ngim kwa lada kano ka sarkar ka klem hapo riu benai deban lebian ya ka fresh election kata ka de ka hop ka bangi deban yo kum kariti sinsar padba kajingkren jongki nongkren masakmat kilai kren sibun ke ATA kiba ka parti kongres kalawan rak na kabentar jimentoy jongki baduk pasuk kiwai ki parti ki ong ka parti kongres kalale ayu lada ayin baduk ya ki bomla ban snaying ki light na uslap uprea bat kasni kata kam demo na kamanta kari bat kajat badriu dedam de haki babon kisnong menta ki ong ani nadu bawan umodi yok kau kiba plikim smotu haus nem hajar khat lain dari ke parti kongres kebelawan rakyat ke ain berkata ke ain ke kertengkan National Food Security Act berkene ke ain ke on kiba duk kim de ban tiakkan de man yo ayo kau hakador ke bajam lain tingkah kilo lasdang haus nem hajar khat lain tanga po sistem kampak poilot si kikendong kinsurat habro kawe geri India hajar khat sao ka kongres karanno wan ka sarkar BJP umodi wong kuno kat habaya samkhao de banbu ka postar jonga don gadur jong umodi bak de na takadaw gi patba ki om wan umodi yo khao Henry ketukaan kadai ke parti kongres kebelawan rak baka kerteng jong ke ain kadai ke National Food Security Act baniada ya ubaduk ba unong tiak dengan kata kam nemo na kamta kali bat kajak beril ban aya kadai ke jela ke jongi ban ngat abo ka siksiyul bagi dekar na bar jela Meghalaya kimla ban waktit jakang baniadaya ke kenal ke siap jongi nak kajingwan poi kertap ki benabar jelang kata kam demo nak kata kali berkejai bertiu haus nem kat kenai spanya buang ke indor bal kawanya Meghalaya kelawan rak kawe ke bil kata ke bil ke ong
kakerten ka Meghalaya Land Transfer Bill. But hagane ka bill ki day tang ki dikhar na bardela henry wat ki dikhar ki basa Meghalaya kim day man yo man thip jaka na ki tribal na ki khasi jengtian negaro. But Omdon Congress hagatu kapor hapo ka sarkar jela henry nadeli ki yo governor sign no wood ya katuka bill bakan kelaan bat ngiyo ya ka Meghalaya Land Transfer Act. Bat kani ka ang ko ki dikhar wat ubadon ha Meghalaya la ban thit jaka. Bat habalaya da ya ka kinyo ka siap jongi. Kata kam demo na kabanta karibat ka jay benrio. Day nam day. The day na taka daw ha gani ka election ni day banlong ki brio ki basta. Mari ikut kene ka tingi kan bas election lo ni hene anne lasdang sa kawai berkret. Te Henry Chief Minister ladep ong lupa baro ka bot ka basyon hagadur dan ka kot kan salik sya ka BJP. Te syong api ki paiba ki kwa ka Congress bahkan yo ka bor ban yada yang i hadalhi nengin pa ayah kini ki parti ki balik ban yasno bat ke BJP ban penjot yang ikirin pa kata kadai ke bangi de bas ngotu syai kedar dengan nampak ban keren jerong dan kini ki kintin kat kendai tarik lada pison ya kasyap hakadur jong kakti kata ka vote kan lekhi sa ka Kongres kamlet sama sunoru ngatrai ka syai kedar Sonia ka siya pagadur jong kakti bat ita iwe i vote i jongpi in saya dai ni na kibabon kijing kimanwan hagaling kiyat ke jongi ladep keren keren basa kemat kaniam Kristan jongi menta kadon hapleng kijing baro sikata ngiyo kijing erap na siliang duriao na kabanta bansna school tumai bansna ing mane tumai lengba ki briu ki badon gamon babha banno senyang tamba ki bayo pisa na India ki de bandon ya kata kabangi ong ka FCRA Foreign Contribution Regulation Act baki badon ya kata ka registration ki yo ay kata pisa menta po ka sarkar jo modi bariniu rukim ailat ban apply thamai rukim sasu dei na tangadao kibabun kiparlok kibabha nasiang duriao kibakwa banyarap yengi kimla su banyarap balai kadao galong baka BJP kampwa bangi girit pai ngengkiu ngilong kumangilong mentang nginang matho ban pules ngomu ikiniam Kristan kibaper kabalang Presbyterian Chispa asnem tam mensua kilawan bat kilaseng si school baper nginang man pong patlun nginang man pule de nakadaw jong kiniam Kristan baper lada onde na kiniam Kristan kapta mga mapi nginang yasling mo bat uskay mun saday yangi na labong kachabaw mon sufling te don bok ni don bok bakanyam Kristan kalawan rak kajing telah kajing im kejongi de ay bakane kajing lai loit kani ay buteng ay bakane kajing lai loit kani ay ne leng ba kajing start jongi bentepot bat klanye ke parti kabala panilek persyak iko BJP kata ke parti kadai ke parti Kongres aga por baki paipa kidam yo kalat pada ki kran ki mangaba mapiru kane kadai ka sim ka bakado kabangila pada kran persya ka sarkar halor di polisi kadai ka sim ka bakado kabangila pada kran persya ayo prime minister halor di polisi ka bakla baktum ta ter anda ka poi kita ka por ka unsun syar kum diktator onnam don shu banut bankran Hama pipay ya ki TV ya kini kiski. Omdon shu ka subject begren jayu ki banta paper jong keri India. Baro ka bami ha TV ka day tang mayaro ya modi bat ka sarkar BJP. Ki jing bakla jong ki pun. Ha ka bede bi kinong rep na Haryana na Punjab na Chandigarh ki
Kikwa balik di mana Prime Minister yang hok kejongki sau dong jong ka Delhi labu deki prek surok labu deki tu di China Sha labu deki cement blocks bagi nomrap kimla on poisha Delhi dei na ngane gadao une uri urang ba kwa bandon kibala ban kran persyayu jayu yo Arvind Kejriwal Chief Minister jong ka Delhi udon hapok jail mentah Omdei kan baulang Chief Minister, udeiru Presiden jong ka Aam Aadmi Party. Ya Presiden jong ka party, ha kapor election kitab hajel, mano balik kertas election. Anong ya ka party Kongres, ka bank account jong ka party Kongres la freeze. Say pisar unyo, tep pisar unyo. Kapor election gede kapor babaro ki party kidon kam pisar. Kabay petrol, kabay siya, kabay lek baywan, tangba modi wang ka Kongres ka deban sakot lot ka pisa ka jongka. Bale, nang matang maki marwe ka BJP maki parlok kinyo ban siyang sa kisyong gitaw ban pensotu baklay palma. Kine baro kine kitak kisin kiba une urang ba. Hakalong renyan jong Prime Minister jongi ki plan ban kombor ya ka hok jing palma apa kali dia ka jongi. Kabuk siar kadai kat kendai tarik. Pendenkam hok ya kabuk ke jompi mat katahi kenong kajingada yang hilang baro. Tulai siya One meeting, na third meeting api hat ke video umroi, ke video kurang bang dengan. Taman toy pedeng berserupa bersin. Kadang kami ini berpresent kat kendai tarik. Tetapi kurang berikuat jompai pak. Baca pasal kita kelong. Bagi baik akan suatu kampanye bagi nilai election. Kata gelong bagi orang ba. Dan bagatin jom mereka kan kongomnya. Waktu selai ke beri esa pentau. Ngetenat bawa Chief Minister kami. Ulah pentau mungkin ada kuat kerjaan ki. BJP ya kuat jika FPP tang ba. Umur beli untuk orang kuat tadi. Dan kata tahu baru. Innovation berapa? Itu tuh kita jom kahok bat gupta ki phaibyan si Kongres. Kali akan dia jadi atati dan akan dia jadi keren jawan dengan lacai. Balok Islam itu juga Islam ke kita. Menemete berada juga Islam banyak beri umumna. Imla akan jadi kita meeting mar. Ya kau ini meeting berteman waktu lakabal rapsis Pak Sansnem. Henry ki ang tangkin gawai. Baya kabur kat sendai kere kende berbaka. Dengan lepas jadi baru kita mentang ne. Nadi mentang start, nadi mentang presang, nadi mentang keren biru atau menongga. Dong ye pai seperti Kongres mar, seperti Kongres kedai seperti mesin di letak jumpa pak. Hendai berbagai bertolong, bakai ciri ciri kedai tanah di loyal election. Ledang orang ciri ciri kedai tanah di loyal election. Tata ke CRM, hendai ciri ciri kedai jumpa pak. Kaji ciri ciri jumpa pak kan ini election apa? Ka election mentang, pakai election tu orang pakai perbab lebak. Ka election mentang tu orang tangan teligi poin. Ladang ini kisah, ikwa pakai penakannya hajong ni umre, tengah berisan di parti Kongres. Ladang ini semua pakai penakan dia dok, setuan tu ni umre, untuk dia pakai BJP. Merhantai apa, kari dia apa dari kita atli parti dia pun percaya kalau ke parti Kongres ke parti BJP. Dan tak bagikan kita atli di rasanya semua, kata BJP kita berapa tapi kata, walau saya Kongres ni. Tetapi orang pada parti berkambang aja banyak PDIP toge sekilan parti Kongres. Jadi mereka naik lagi baru mereka namlaban dia kerja di iway. Kau kadung kesuap orang dua pasang. Nasno naik lagi aja mu. Aja nak kau berbuat mentah.